Nā noho tonu ki te rongoa ārai mate, hei whakanui I tana rā whānau I haere ake tētahi kaimahi kura kaupapa Māori ki te whanganui ātara ki te whai I tana weronga tuarua ki te rongoa ārai mate ko Whiori. Koenei tana āki I te iwi Māori kia whai atu ia ia. Ka mutu ki te whakanui I tō tātou reo I te wiki o te reo Māori anō hoki. Anei a te Okiwa McLean. Kāore noa I roa, ka mutu tonu. Tuatahi, kei te pai au. Kore mamai, easy, it was too quick. Hei whakanui I tana huri tau he mea weroa Carmen Wallace ki te rongoā āra I te mate uru tā, me te aha koinei tana weronga tuarua. I'm 54 today, and I feel privileged to be here today because I've had whānau pass away at this age. My aunties, uncles, nanny, all passed away by the time, or they didn't even get to 54. He kaimahia Wallace ki te kura kaupapa Māori o ngā mokopuna I te upoko o te ika, aha kua kei te ako tonu ia I te reo hei tāna, ka kaha ki tana karawhiu I tēnei te wiki o te reo Māori. Ko ai te kai taraiwa, mō te kura kaupapa Māori o ngā mokopuna, so I'm intending on doing some laminate phrases and putting them on the sun visor of the wēne so that I can learn to say phrases. E ai ki ngā tatauranga o te wāko atu I te rua te kaumāwhitu o rau ngā Māori whā te kaumārima ki te rima te kaumā whātau te pakeke kua weroa katoatia. Ko ni atu I te rua te kaumārua mano tāngata. Me te ahau atu I te whā te kaumāwhitu mano kua whai I te weronga kotahi, engari kātata ki te toru te kaumārima mano tāngata kei te noho taiapa tonu. Get off the couch, get off that procrastination seat and come and get vaccinated. For whatever the conspiracy theories might be, come and get vaccinated anyway. Hara mai, koutou katoa, te whānau, te hapu, te iwi. Ka mutu me nā ka taia e Carmen te kaupapa kanoārai mate uru tā, ka taia hoki e tātou katoa. Te Okiwa McLean, te karere.